Kieni kia Mombasa showground Weru TV na Weru FM nende tudirete tukimbaira kage tunweka manonto tojmwari kendo kinyantere chamboa no tigira nende mambura ya kwedira ya geta na mbere na kinya wene ndio kenera murio yarwimbo na yakariyo nende tukurikani no wediro kiyo kairia tigitie ku kenda wetera mambura ya no tikedire kinya we kuluka wa neyo na kaitene kunende na tawirigiro bwa kinya wabengine nende ntukuyoro dirikari ne ombere kwedira etumira kia ngeleka kwa maguru ya maguta na kuntubura bwithirite ninde bakiwa ne kumania na andara ithirite kioneka ntere chia Iran na mutindo nende beterori na disro kenda kwa ukwena maguri ya tetie ne bunene untubone nde bukethira bukiri kana kwina ntaira ibatire kwithire kiura kwa na bamwe bakethira kinyaba kende kithakenende maogoti kwithira ya kiritawa kendoti ra maguria ni akwithira ya kinama ende atalamu na bakethira bakiwa ontobo kethira bwekareka kana kethira no mwanka maguria ethire ya kiritawa maogoti ya ethira ya kiritawa no mwanka nende kwe mirandi kathomba ikethira ikirwama kana mirandi ya witi na mbere kathomba ikethira ikirwama na nikyo nende orobwerwe wetu kwithira twikura kia ugebo kune bure kuthirikari batere kwebiria maogoti ya maguta magurie na makana ya kare nyonto bwa mirandi na mautungata yangi ugebo kune bure ko no ethira wetu kiana kinyoto amoni ya kwinyo kulukira na mbeto yo kinyaniria tugethira tukelekiana kuthoma ya monende ya maoni ya rokethira wetu tumaira orobwerwari ya moyara tukubanganite kindeto cha Weru daimwe Yareto kudhurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Nja yelego chwa gyoto nyuma ya nabogo totoro nyuma ya nchachamo. Biachara ya ugendi kuma orine ndi antu baithirite bakiona kia kurea kwa na kumania na witia kwa maguri ya maguta. Na urutero gani kumeneri ya dirikari kumania na witia kwa maguri ya mauta. Na ubari wa reto wa kuletera gichunche kembere kero noro mwanya rugono mirine ya rurie. Moneto madhithi ya urobweru ya Maureen. Kirimina ngeto Phineas. Imana, nandeto Chaweru dhae mwikambiria dhae chochongwa. Nja yana barabatere otoro bonyuma yebone nde kumuntu achindano chancha chamondeni ya chibitare ya Rosmeg ibatarete nende kurea kwanra ko ikiraba kweda bakiwa ibati Kyoto na ubwane ndibwa kwedira bate kumenya inyocho nkoni brabo kweda bugita na mbere jaine ndeni kwedira ikura kimbi nonto kinyamwene chibitari yedirite akioneka na mabida bogima bareo baraba kubwithio chonkoni okoni ontubo bakiona nende bationa Kyoto kyo jainya nemenetie sisi kana ministro gima kumania na ripoti redirite akiro kira kiogoro atiana baba kwire nyuma ya mirio kurea kuatana na ndawe ya nchachamo kana alaji bakiwa nende atetere kinyampu micha postmortem chidira ikiro kira kwa iromba reone ni Kyoto kidire kikioneka na uchonko ni bwa mapuidire pukibuda kwa Duncan Mwadhi na utuambiria chio. Njachia toana tuiri kuma gondia kangeta turatwatere oturo bwa hospitali ni Rosme kangeta nyuma ya kuthiko mtu asindana ya mieri kenda ibaebu meretie na kuona ni akiriro kiao. Ye note onge tukuona tu nontu tareja biashara tareja kukumagire postmortem no gato ke hata dike muntu ra twaro tutena botethia onge kwa thirikari ne tuluheleria ura twaitwa atethio nio mwa endwe na ende tu hospitali kuma ciara kwake kuma ku muntu asindano ciara biko thira arariete we tere mieri kenda sindano mieri kenda te miosu na mwana na akirero u no akitokenda komya oma etha imbibio biongwa na oma nkera morungu ni no karoma mwanyene nonto anto no basio minyota manto ya nonto ba naambia sio tekono ya buruntu lakini wuni kuria na yani mioyo tano to tulele na yo mioyo ngoko kweli kata sitari ya yori monka dai
na kutoka na kuendelea na tibibanga na kuendelea na tubulisio utenya ndakita to bona wati utebie to kuenya mbiki endelea enda to kudenyo mbiki kuendelea ndo kweli kuna umakara kuna kikodi anto lobo lole tinya babu ingwa uteo maboya wanje mambe kuma njuma mangaru alo katako maboya tukita tukuba shoko weta tukita tukuba chani kundirende kutika chonda kutika manto yangu lakini ukiriki uteto mbiki kuendelea baugite bari na ugwa bunene muno ara baugite kuringana mbora bakuona manto mekara kuri na antu barabe na mbesa ukuruka njaino bakwenda kuthungira uchunkuni na gutigira batiro na gioto kiao ino ni nyuma ya mwene sibitari no kuonekana kithiana na mandaktari baraba kuthima manto mama kuendelea na nkuruki mabisa baraba kurutha uchunkuni batu nende nokatu cio mitio o batu tukumba nonto manto mengi tutekwana kinya thirikari tuchulikia nonto ndio kinya kuikia umbio ngwara ni ari thinene muno nkuruki ibathumbitie kuruta wira kwa sibitari ino hinya nyuma ya karikarire kuigwa rikithina mbere nkuruki kuria CCM ogima mwire kaunti ya Meru barutite migambo ya kuonania kira kiarire ana baba Dennis Diendo kuri na we daktari iro rathithire postmortem koraire pathologist muntu ro budi kwithira akieleza bila biorowete twana na bila tumba witiki pathologist o thirikari odur ria kathithia postmortem aturi biorowete twana Dennis reka kwere ku defend sibitari ira ka sibitari ye yao mwankira to kinyerete dai postmortem mwana etabu bando tumembibio ngwa kini atumete the initial finding wako miwa lakini antu bakarongo swa brano rongo akuandika barabati kubudhia postmortem report ile barabati kubudhia tareyoro lakini yetomba kubudhika lakini nokubwa waziri na kuruta report yake umeta preliminary report whereas bautu ingoto baba okore ya dainge bakubanga postmortem yomba kubudhia tarala misi na kuma na report yake ni itobati kumenya ni are kwegwa thiatia ekuma no nto batu okethra kwe kintu bakwenda kwithani na sibitari eu batu bila to demand ni justice yetona tura duare twane kwa report ati twana tura turakwere nentu mantu amarito muno ni alanjira turaire undenda kuoria waziri atunenkere report imbea ekuona ni liatire okiakudwa ni alanjira na barabara na yore emergency train ni rari tayari no kiakudwa emergency train ni rari tayari iba mtu mwana andre na ndine batiri ku mtu mwana ora na ba mtu andayeke yana Keri Potera Weru TV nde wondi ya Kangeta gishigo bunge kia Gembe Central Betawa Duncan Mwathi nyuma ya maguri ya motani ndio tumirwa witia na kiwango kinene ontobukitie maoni na matheta kuma kiria Kenya biashara ba bikibiki na kinyakari na monete ya bangari cha matatu ibethirite bakiara kiana kora ni kuria kwanira ko ene bikibiki bakiwa abo ibaringekete anene nonto batiomba kinyakongela ngarama nkuru kiki customers bono ntone hustlers na rani ndio mtu akulazimika weta kinyama ita ya 5 kenda kumbo kinyela maguri ya lita kinyemwe mwanikitwande to muthuri murioki na ndeto nyuma ya muthenya njwegoro tuko thirikari kwithwe gitumithia ati maguta ja gwitia arabeteruri ithira ciringi 48 nio ndicuru ita ciringi 40 na ndiye ni matatu ndene kaunti ya Meru ibaugite ati kira bakona ijaka thirikari umbete kwithwe kiborota nonto biashara ciona ndiri ugwatine ombere kwithira uchumi burathuki na mbere tutiromba kuona mugate jo antuko cionthe bachoka batwitithiria na mbeca ibo kuigwa ikiwango kieguru muno tutirerigirite ikuonania thirikari kaya mwete kura sekta yetu matatu ugeta kwithwa ati kiri Uganda mauta jetu jo jari iguru ukeja gweta ke Ethiopia mauta jetu jo iguru ugeta ndiguru ile Israel ta cia Africans ibatu mauta jetu tu Kenya itu mauta jetu jo jari iguru so itu kwaga gitumi kira gituma thirikari yumba kwithwa ina mauta jari iguru nkurukie kinya njirani para tukukurukiria mauta ja kurukira gwetu tu Kenya ja kurukira Kenya lakini jeta Uganda ja ketho jo raisi bakigo batira kugita no ngagwitithia ngarama nikenda kugathine na ito karanthiguru tuone igantu kangana tukumba gwitithia nikenda batu na ngari cietu imanenji kwithira cie barabarene kwa tutiuga tutitithia ende ato akarandi tuone tutikainyiria mwananchi ura tiari winyiritwe igantu gaka ikangana tukomba gwitithia kwa atara murigo jo gwekira ura ukomba go save 2000 kana 1500 ni kwenda twithwe tukarende jo secretary uga tumbe kuona tukambalance ura ananchi betu batiumia na inya na ura tukomba inya batu twingwa ngarire tukomba mikuria kuguru ka tumbe kumithithiria maintenance ontobrinya bonekete kiretithia bikibiki baraba ugitande baraba kamata baraga chiringi 50
555 na wikinya kurio ritemwe no mwango kamatanto bana onto brani bukogana buri gwati bunene orire tukumenya batu itukika area akamati betu nonto tutibare agie na ara kuingi nkurukia shilingi 50 na ndio ugategera shilingi 50 wikinya kuthurania shilingi 50 ugura ritemwe mafuta na 230 kuikunyirwo guku nene muno. Tukibeba shilingi 50 unabeba zaidi ya kilomita 1 kilomita 5 shilingi 50. Hebu imagine kitambo jase lita 1 umebeba zaidi ya watu 6-7. Kira giturigariti kwithirwa atiri ntukwenge opio ndanyi na arauga maguta je ojongana na ndi maguta ethwa je ojongana ri ire jara iterie price na maguta orende iturari najo ituronere au petroli gitwira maguta otejo tureta tukara raini ugekiro chiringi igana ende naru antuko naru kira giturigaretie ntije ina tanka iraumire chiojoria maguta petroli cionde ote petroli thai ete na maguta onto brabu kwa timbaru kinyane akari brabu gitona mukathirikari etwentaira egutigira maguta jaja njakutwa kinama ni Kenya kunyia ngarama uturo nonto ko review nkuthoma na arwe kuna cross border East Africa ikenya ke maguta jayo jombete kwithro jakenda wogoro no gatega Uganda Iran rocked ende maguta jao bate kwithro bakenda irwogoro ure Kenya na arwe to kwithro tukenda irwo kwowo thirikari yetu nitegere au na yumbe kwithro igitethairia mwana irenge maguta ya itiauro ikinyaka jaja kumakora yakungana nekero thirikari te ko jari nenya nonto ndegoro mbari rio mbere bonete nendi petroli na diesel ikengana no maguri bariga nendi gwitia koko kedra ko kiringitha kenenya gwitia kwa muturire na komba bangine ndi batigana na biashara ya ngari na bikibiki tayari ngarama ya ugendi nionekete witiane ne ina bonda bagitumira ngarama njeru etithia ngari na babunda bastenji ya kionyo nkubone bonene burukura ya kungandirwa kwao ni ura maguta ja petroli na disoro ja itithia mogori kumotuko bagukira na roba kiuga nande mogori ja into bionde ne jerigiri kwithira ja gitia na iguru na kinyaba kiuga ni bongerete ngarama ya bikibiki bakiongera na chiringi igana iguru na bobangare bakiongera ngarama yao na chiringi 50 maguta thaa ici kuma ndira mbere ya gwithia wiki kandira ciaro ntona ndiceri na petroli cikiuma price imwe jogora na atwanite buru bunda ne mpandikite ne kurera nja ne kurera twana ne kurera bichi stage yote biki commodity cionthe abigaitia kuma na arua ngarama cia mwananchi wothe orinja kaigaitia kuma na arua kindu kionthe akagura agigaitia mbeca kuma na arua inya mutu yo turagura igana igaitia 150 musere turagura 150 yutie magana yaire sukari turagura 180 itie 200 na muntu au kwa kato kuthira kwa thirikari ge ututhiria na thirikari batiokaria mwananchi lakini ontoekaria mwananchi erekaria biu biao na ndini baugite abunge barabathurire nibo baremiko bakaria gitumi mukarieta na mbere kunyirika bunene akinya irua ni utongeria bo thirikari Rais William Ruto bonande bakiuga batena bunge tia ko bathuruka kirikithwa na twitite na indi bakionania bari na witikio na atongeria regani na thirikari kwa bunge beto bara twathurire kinya bobongwa iba mami kuma matoro yongo nondo ibo abunge ibo control na ibo thirikari ibo bathia manto nibo bathia sheria bali ndega strong ne bakauga batu tukuregana na maguta gwitia ndene ya Kenya wananchi bainyirwa nonto wananchi baibo bakaritie ne tuto abatarire kwa ikonene abunge buru gotengo gene bali na ikyo uni nkarunga mana nkiugaga mbomete buru na nkawai one time batu kuma na arua totetikia thirikari tu ne hokaire toretekia ando bara to gwetikia na arua kuma na arua ne ando ba united opposition sababu neke batu ile thirikari ne bangete gututithira maguta na kawo mo uturonire kume goro maguta yaraitithirwe thirikari iratwirite tithithia maguta na maguta ijang'ani Kenya mwanga na arua twina maguta ja kung'ana na mwanga na rugote maguta batu twithine ne buru na andu bau ankwenda ucite na rio tware ngai andu bau kinya murungu ogurura aria atirekera andu bau nyaito gwetekania na riginji kiumia kimwe kithirikari biere baugire maguta agaitia
na kweli uwe na network kumenya nteto ira ikweya Gachagua isa Bruno ntona kugwata network kabisa na ikyo tuminguga kinya president waro tutongetie ndegura tutithie bwega na gakwenda Bruto thira na twaana kuma Nkubu Southiment nke reporter Tito Shewero reakwarietwa ni Mutuge Kare. Na Rais William Samoei Ruto akiaria ntere cha Kisii na threat etagarira thirikari kwithira ina witikanire boguru kuba maguta ndiguru kwa ndiguru kana government to government na werana ndi minister Mainya na Veterori Opiyo Wandanyi akikira Kenya wirani ati bagatonye thiogwana onto thirikari ni uriti ntaira chiotira kinyamauta ya kongeleka na ngina kuwa kiaria ntere chikirinyaga munini wa Rais Professor Kithure Kindiki akionega kumeneria ruteragani na kuwa baba thirikari ne nontu wendibo. Rais wa Ndegura Kenya Ndaitari William Samoei Ruto nariritie thina ya maguta nyuma yayo gwitia buka thutu kubokererwa ri akiwa mubango ya government to government ke biashara ya kureta maguta Ndegurune yenoguni nonto ni urieretie witia nkuruki. Tulikuwa na shida kubwa pale nyuma, mambo ya mafuta ilikuwa inatusumbua, lakini Mungu akatujalia tukawa na mpango wa G2G ambayo iliokoa taifa letu la Kenya. Wakati wengine walikuwa wanahangaika, Kenya hii tulikuwa tumejipanga. Hata nchi zingine walikuja kutuuliza ni vipi nyinyi Kenya mumefanya. Ende kumaniana maguri yara ya direte itumira kwa awite thine yumanetie na ndwera yonekete Ndigurune cha Middle East ende akinyelia ni barukiriti nkurukia bilioni 6 kendo tira maguta yau yatewitia kunyelia mukenya. Hata saa hizi tuko na shida kubwa ya mambo ya Middle East. Tumekuwa na matatizo ya vita kule. Mambo ya mafuta imepanda kila sehemu. Lakini hapa Kenya tumepanga vizuri tuhakikishe ya kwamba ile bei ambayo ingeruka juu sana tuhakikishe ya kwamba tunaifanyia moderation. Tumetoa pesa ya serikali bilioni 6.5 ya kufanya subsidy ya mafuta hapa Kenya. Tumerudisha chini ile mambo ya VAT kuhakikisha kwamba tuna moderate mambo ya mafuta hapa Kenya. Na ngina kuo minister wa Mainya Opiyo Wandanyi akiwa thirikari ni kirete mibango kathumba ya kwana kendo tira nende maguria ya tekwithira kinyela kya mukenya nkuruki ekithimi akiwa nkuruki ya bilioni 6 gatanta yili nero kiretwe ke utira bo ne bukumbika. Jana muliona bei ya mafuta yakaongezeka, lakini musiwe na wasiwasi. Wacha niwaambie hivi, hiyo bei hata ingawa iliongezeka vile iliongezeka, serikali kuu inayoongozwa na Mheshimiwa Rais William Ruto ilichukua mikakati kabambe. La kwanza, tukaweka subsidy ya shilingi 6.2 billion. Hiyo bei ingeenda juu zaidi ya mafuta. Wandanyi agitana mbere na kuwa thirikari ni kuthangikira mukenya wa Nthiburu na ibonto mautata kana kerosene yatithirite yakitakia mauri. La tatu, Mheshimiwa Rais akatoa amri ya kwamba hata ikiwa bei ya diesel na petroli itapanda, bei ya mafuta taa isipande hata kidogo. Nawe munini wa Rais Professor Kithure Kindiki akiaria airuterwa Kirinyaga na menete ruteragani na thirikari akiwa rutibatire kwira atungeria ruterwa babatire kwendera nonto ibo bakumenya kira bakonera muringi kura. Kuna watu ndugu zetu wanatembea hapa mlimani hapa Mount Kenya, na wakifika katika county wanaanza kutusi viongozi ambao wamechaguliwa na wananchi. Mimi nataka kuwaambia hao ndugu zangu, hiyo tabia wakome, kwa sababu hawa viongozi hawakujichagua wenyewe, walichagua na wananchi. Akiugo gambi bobo kara thirikari ne bubatire gutiywa. Si ni haki yake kufanya vile anataka? Si nyinyi ndio mtaamua hatima ya hao watu? Kwa hivyo hata wewe heshimu haki yetu. Heshimu haki yetu. Haki yetu tumeamua tukae kwa serikali. Kindiki kinyakiaria
Right, na nikumira kenda tunende tukwetha tukiona kanyaka kunoka indi ikikirekera tukwetha tukiora kithira no kuthugania thirikari ni batire kurita maugoti yegie mauta na kinyamirandi kethira ikirwa manini antu bathirite bakioneka utuma maoni mwanya kuya kwithira ikiwa yes they should lower them ungia kethira ikiwa there are no infrastructure or services by the government ungine general Mutua akawa because the war in Iran is for short time, the government can scrap taxes and levies for a short time, I guess. Ni maoni ya rombete kwithira ya tukinyela na tukita na mbere kona yangende tuichokera tukaithara tukiona uge bwa bunge kumamiru arabonekete kwiyamwe na kuthetera mu biachara mu kumamiru nyuma yake kuringanithwa na mantu ya biachara cha mauta. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Inaori tagainya ya ontuko. Ugogo kurike mwiri, ugogo chancha murotu urone, na kinyago kuthongo mire rojo rwaku. Lisha Milk nirionka iria riri nainya, iria riri theru, rigu kuongera inya, na riri thondekero oaja tumero. Miundene yetu minuru ya miru, mwanka metheni ya gwakunja. Lisha Milk nirionka iria riri nainya, na riri ya omba gwetikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Nandera ino mabati nenikita maguri obwega aragage that mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Peke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ne mutujo nice extra premium. Mutindi nyangia na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra premium. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania manto tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya ndagitari ikuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwaji akanganirwo ikurigitwo ndagitari utegucetha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikugo uturo bongi abo karungama jata ijokethera aja Imperial College of Medical and Health Sciences ujokani mba mweri jwe 5 ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwantete nkuru kitu ringire thimo namba 0719 223 223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence.
Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu hejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako narua ugore shares na wikage muthidu jwaku kenda wonaga maketha urakubatere. Niontu bwante tonkuruki aranire na tukurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turarore akwe nagwe. Yetu sako, your success, our pride. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. School's out, fun's in, adventure's on, homework done, and holiday mode is activated. Let's hop to it. And he scores! This is your time. Holiday mode activated. Get and stay connected to DSTV and choose from a world of amazing kids entertainment. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuko yao. Emelok nanana nelelek yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Right, tuichokerania tinende kandene oburugisio kya Central Imenti kwina dhabu yarurie inoromuno na yoyorine ndiru irianende akaribethera bagita bank nonto batonya abakauma kwa mbecha kumyaka nende miunde ine tukite ya kunyiria karigo kurukiro rimi bomatoma kimera kiranende kidera kikiagaira bweya na kubarira intotabisi gukara ganja chiona kinyaba katedia ontuire bo ende kiria yonde nende kwina thina mwanya iri arimi baba kwithira baikuluka irairo maguria mathuku barabara inthuku na kinya kumiria maketha yao ende amana bo arimi bane ende batina ongitinga gwikanika kauna na wiru kenda bombana
Bone nkuruki ya urimi mwanike twandeto mutuge kare na kinyete nteri na kiene gicunche kembere kia ronorura mwanya mirine yarurie. Ahora menya kore na ntoku ithi nkorone ya gishigo mbunge kia Central Imenti ara kariba gwitaga banki kiriwa ndia bothugu si Central nturene aroiga na nkwene indi ti banki ya mbecha kana kingotore ni banki ya uturo na ntone aja ni rimbene darorie riria ni oweka ngiri emwe rina modetu jo monoru na roje ruigari aria matuma jethagira jakiri mwana wingi kiri gishigo mbunge gike na nkorikanie kithaka kana mndajone jwa thirikari na kwandu rejo na njai nyinge chithirite itegete rimbari kenda kuona irio methene na kinya gwitithia uturobo au na mbere na nandi nikio tugutegera kirugono rurwa mwanya mirine rurie na kiri gicunje gitugacuri na rurie rumire indi nkwire no kanthi atonyere ndene tora tugutarirwa ni mujumbe wa Central Imenti kirema ngochini igitara ya tectonic formation ya kwagije eruptions tauro kuona kwina Mount Kenya kwina Nyambene na kwina other use around tauro getoke ukethira kwina nara ndunyu subuki use na ndi ni ururie rukari kai twekire depression rurie rutanenere muno gerinya ritanenere muno lakini wataga iruthiurukine use kind of use ila ikandipre ija ndamu a natural dam na de meuro na gwe kuma yonde ma nontu na ndi kwa natural dam igatura ruji yatura ruji ruji igatura ruji ruji yatura ruji ruji iga influence ecosystem na ndi ecosystem iga change ka water kana ka water mash otega wejo kethira kinya vegetation iguchinja rikwerimba na nontu bwa ruji rwa rwikwigita ronde rukwenya muro kwanda matuma kia kumenya mbere ya ruri rwambiria kurimwa matuma mbere rimba rene rumaganya kia tumika kwimba nyumba na kinyanto ni barithagia nao na nkuruki ruri ni kwarenja ya nyomo imwe cha kithaka munkarira chiugirwe chathira na ira chiatigarira chethira chikimatuka guku ruri yore ari bati dantu bairia yetu ibati riria rigeto tu wala kuimba nyomba kwari na nkurungu kwari na nyambogo ciariku all sorts of animals antelopes and so on but people hate them antu ibarire mwanga ciathira na inge ciama tugacie na mabwan Meru National Park nyumene ni kwa gutukiro gituma ikando kugia kura antu bakethira bakiona irio na bakendia bakona mbesa ni untu gituma ni kendete ruji rurwingi na nkuruki kirimagwa na mboro wake gitiuga iroka na gikirwa Betresa na kithagira ikijukia kagita kamieri 6 gukura ndeu kigakethwa na tukiaraniria na bamwe barimi barurie ni baritete okujibwao uria meri ruriete kiguni kiribo na nkwirete akari yake ba Central Imenti bade magarurie kinya kariba North Imenti na South Imenti nderwedo edano kwenda bwega nyoto kuoni yukete wite irio kathomithiana irio gakara bwega ndirarima matuma ana barathoma bamwe nyane arimo bange kinya bakaranya obisini tumamia jaga naja agite mbesa agachwa matuma eta kendia aga twiterethera ifiete ukareo tukaria tukanywa twirweta ikwete eno ntutugurairwo na wala mane ukinya yani kuthua magururi nyona ndi mbeca ngachiritoa imbona kabeca jaga kumuthomithia twana twakwa na bio bamenyera na batumenya tethetia antu babaingi ndombere uni gusupport njekwa na urimi bwa matuma mwankana barathoma gituma ni irio bia untwire birabire na kiguni gikinene kiri mwiri jwa mtu na kirijagwa ni nthuki cionthe ni untu kiomba ukarangwa guchamukwa gukima kana kinya gwakia wamote kuorirwa mabura jagituma ni jatumagirwa kuruga ucuru ni irio bibiega na ikigitumite wona antu baerie they are very healthy miri yao ina inya no ntugituma giki gitina ndawa kabisa kirimawa in a natural way abura yara ya gituma ya rugo ucuru wagintwire
no shubura bwitho abwire very nutritious nyanda gitari ibari komenda irantu uchuru boma bura ya matuma tugwatanire ntuku ya rojo kerogono rwa mwanya merine rodie twithire twitegera mathina jaria arimi babo kurukira keripotera ndeto cia weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare. Right hand we akare nonto bwa rono na ngine kuna tinende ya bunge bamero ipomire tena kutetera mu biashara wa Mero Francis Njogu kumania na mpitho kiro eredire tinende akyamukaira kuma kerega gashagwa yegia gasa mauta abakiwa nende utongenya bumopo mu biashara bake ya kwetera boitongeza kwa kokorokera maandamano yara yabangero teragani gashagwa no akedra kyolotawa kudokiba muri tinende kurumira biashara bakuma madira na central bakiwa ate unende na batire kwethira kirekana na Mero kale Motembei na kwathira nkuluki. Ubunge wa Bure Mugambire Ndekere ni areti antu a bunge kuma Mero na kumutetera Francis Njogu oreane mu biashara winegweta Mero nyuma ya mutongorio wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua kumumeneria nikiria ugete nethiritwe arekere mpanga ya rua ya maguta. Tushukiri nkatho MCAs betu na tongeri ba siasa barai na ala county no ntubakwa na ibwega turongameno mwe wetu Francis Njogu uria Gachagua mucemanio nejoa Matu na ala Machakos na mucemanio nejoa we joa Gatondo na mucemanio jonge athithire kwao ntariki 4 April ambire kugweta umwe wetu Francis Njogu akiuga Francis Njogu no umwe antu baria bena skando ya maguta ni amwirite Gachagua guteua gweta biashara na intobia mu biashara ona kagita okaugo tumeri ate gukethirwa na maandamano utiomba gweta mucemano ya siasa ogweta muntu individual lietwa Francis Njogu no choka utara biashara cia cionthe mahoteli jawe na miunda yewe na into bionde na ngio tumutona batu turi atongere ba Mero no mwanka tu muchokerie tumwire na kome no nturia kuthithia aitira akwaria na mucemano na joa Matu na joa Gatondo ogoro bwantu kweu etaringira Francis Njogu amwira na kwenda gwita ofici newe kenda baria Francis ya kolega iro etire na aria mucemano na joa Gatondo aria na nyantari kinya na kugweta intobia muntu mbai marietwa na naru abakuga bakethwa bena mass protest ukoi kuonania na ndio already na targetete interview Francis Njogu na vya itonga byetu bya Mero ni ashokete kuga batetekera mantu taja uburu na inyae na ntomeri kire ya Mero bati tole Mero community bati wetu tetekeria mantu jau na siasa ushia nduni nete narie mantu jo itonga byao na ala madhira na ale umete natigane na Mero jau makosa kuweta intobia muntu kutena ene reason kwa watu kwenda kuera Mero tafadhali muntu ojo ategwa heshima Mero muntu ojo ena ni mbaya mantu jo tonga bwetu ba Mero next time nanda ku mention yantu baire Lahim Dawod aku mention na Francis Njogu na no mwanga tukarungama na nchokerie njuri ncheke nchokerie itonga bionde bya Mera na ntibarungamite na umwe wao na inya Chamber of Commerce na inya MCAs betu kwao bati tutekara aside tukiona mtu umwe yetu ishambuliwa mass process hiye vetana tulenda kumwira uju kintu kimwe ya Francis Njogu kinya hata moja either we kana family member we kana property we ikeja kuringithwa tukamenya no gwa organize mantu jau na tutekira na tuwakari into byantu betu nkiripotera nteto cia Weru ni ugambita Caleb wa Mutembei Ngano kuna ati akorobanjiri ncheke ibori thirikari uchwira ntaira ya kuthiria witia kwa mauta kula kinende bari wa siezo kare Kipchumba Murkomen na kwendera nteri mwene ndio kila irengi kikurwana na ombapo ndi diaba kiwa utikia kubudhiria buru anto wakumarutera Mero muthimurioki na utwa ripoti ye
Tongiria bwangota na gikundi kia Njuri Ncheke aendene kaunti ya Meru ni bacumiritie mbere kuthoba kimeneria ura wari munini Mutongiria Mugongo Rigathi Gachagua ni kurutera mubiashara Njogu wagie mauta bakimwira ati ugeja kwithwa kuje nabu mbwage mandu jongu meneke mantu mauta na kumenya obiciria abwiri gwikia ende tikwambia kuthukia biashara ba Meru gato kugatire na arua Gachagua ukuna mianka urabwite gwita kethea ni Njogu urathuganitie mwamba ugeta ucika bonthe ba mauta baikua Somali baikua Indi baikue kuba bainge mono kethea tio kabira urabati kubataja bai bonthe bacunguzo na kethea kuri kujo nabu ubwite kunengera ndisa yo acunguza kome na bau bangi ende to singwa utikome katukura thirikari ni minye makatero ya mauta bara baenda cia mauta ni mbio ntoba kuitha mauta imbi ende tekuwa muntu umwe Kenya no umba kuitha akende mauta apana ura wendete makatero yonthe ya mauta thirikari ni menye antu ba Kenya ponthe banyamarite kibiashara na kiuchumi ni ontu te mauta ya kuonekana ku akuruba bakiuginyo ntu bubu mugatuma bethebeka nukikinya bara kuthingata Rigathi Gachagua atukwira kuma na Gachagua itukuromba o withiriro mantu jau ketha no kwenda chore na Meru na kuringithia mwana umu Meru mwana Njuri no ringithitie Meru na Meru etegwitikiria ou gatukurombe bou batio twenda siasa ethere na itwerekeretie opposition nontu Ruto na Gachagua burare opposition bwari thirikari kinya ugwa buri opposition no buri thirikari ende bote aruma nao bukurumana itoringe siasa etena irumi siasa etena matharau ende baketho bakirotera thirikari na kugati no mwanke thwekini kama uta gato kuromba rais wetu kethea gwe ntubonge omba kuthithio kawini confidence ya wa Kenya na wa Meru imauta jename kinya nkurukio ya mbere jaitia amna bubu kuonge baketho bakirotera mandu gio karia bakiwa kwi muro ng'ombe ikuna choni tionekane kairi ona thirikari nikithweke mnyonto bubu kore roe tawa bwatho na antu akanirite na Thamburu na Borona na Isiolo ng'ombe igakinduka roe rou ciero aikuna roe na itethia twarenge ibaro biri au na mbibiri au no tokoria imokono ne kode ndene ayo morito yo koreo kila mwanka yo Meru na Isiolo baira ng'ombe cietu na ng'ombe cietu ikiona ka ichoira ukaita ndethiene urito ketha alama cia ng'ombe cia Meru lakini wanginya kuna noete Somalia kato kwenda kuria mwanka yo bwathore ni Somalia to akene ni ontore a Meru kana ibariku Muthuri Murioki Oro TV Mutiriro Kangangi Atongere baroteragani na thirikari bariti nende goro ya maguta gwitia bakioneka kumeneria thirikari nene utongeretwe ni Rais William Samoei Ruto iborite nende thirikari gutigana na witikaneria kwa maguta kwa thirikari nerenge kurukibende kithetie kweberua gitene kwa siezwa ndai na siezli kinyajui atongera banende okaire borite kinya thirikari kurungika chiringi mugwanja mbe checheguro echethere kirerwa kire mautaneli kithenji na kulikiria. Today we wish to draw the attention of Kenyans to one of the greatest fuel scandals in the history of independent Kenya. Eje ni ngwataniro ya ruterero regani ntuko ya narua bageciumiria na kwaria kajoka mwego kanukia thirikari nene kumaniana gwitithua kwa magorija beterori ntuko ya igoro. Following the April 14, 2026 price adjustment, Mr. William Ruto will earn a profit of Kenya shillings 5 per every litre consumed by the people of Kenya, or the equivalent of 2.5 billion Kenya shillings. Ende ngocokia kanyuma nini uria magorija beterori jethiritwe jaria umia kene yathira riria kuonekanite magori gwitia na njira nene nkurukita igitare nande ni mwakene jwa 2023 gitumi neke kire finance bill ya 2023 value addition tax kana VAT niongerekere na gicunche kia 8 nkumbato na gukinya gicunche kia 16 nkumbato na gutuma magorija beterori igwitia na njira nene
tugiteganiria mwakene jwa 2023 na mwaka jwa 2026 riria magori jajaititia na njira nene nkoroki. Kiri mwaka jwa 2023 beterori ni ombere kwithirwo egitia na gichunche kia 33 gatanta imwe na diesel yomba kwithirwo egitia na gichunche kia 16 gatanta kenda na 6 ni haria beterori yombere kwithirwo ekendwa na magori ja magana jairi ja 14 gatanta kenda na mugwanja nayo diesel ekendwa magana jairi ja 4 gatanta 3 na 1 na jumu wakene jo 2026 beterori ni itithitwe na shiringi 28 gatanta 6 na kenda nayo diesel yaitithwa na shiringi 40 gatanta 3 ni aria kagitenekana ndi magori ja beterori jari shiringi 211 gatanta kenda na 5 nayo diesel ekiuma shiringi 211 gatanta 8 na 3. In normal circumstances, if it was government to government, these Middle East companies would be working either with NOC or with Kenya Pipeline Company, not private companies owned by William Ruto. Rutere ruregani rugita na mbere na kuga kumania na gwitikaniria kwa G2G. Rais Ruto nombete kuthondeka baita itanga na kuonekana. Since the inception of the so-called G2G agreement, Mr. William Ruto has earned a cool 30 billion shillings in profit from the supply of petroleum products to the region. During the COVID pandemic period and the onset of the Ukraine-Russian war, the then government of the day took measures to cushion the welfare of its citizens, whereas today the William Ruto regime has taken advantage of the Middle East crisis to load their profit on the local palm price to the detriment of Kenya's citizens. Nkoroki bakiuga gwitia kwa magori jaja guteinyeria rwangirwa ugendi yake. Kienda kwenye station yoyote kufika sasa mafuta ya petroli yako zaidi ya shilingi 200 na vile vile ya diesel, na hili ni jambo litaumiza wananchi sana, haswa wakulima wengi ambao walikuwa bado wako mashambani. Diesel imekuwa bei ya juu sana, na inamaanisha hata yule mkulima pale kwenye shamba kuanzia leo mambo yatakuwa magumu. Bakithirekeria na kweja na mendekithia jamogoti mwanya jareja kuinyeria Kenya kagitenekana ndi kweberua. On taxation relief to Kenyans, we demand the suspension of the road maintenance levy that was increased from 18 shillings to 25 shillings per every litre of fuel. We also demand the suspension of the affordable housing levy. We also demand the suspension of unwarranted NSSF deductions that are punitive and are used to finance President William Ruto's single-sourced infrastructure projects. We also demand that Parliament remove VAT on fuel products. Kanyene Kawero TV, Mbeta Nele Wakethenchi. Right on, wenele wakithenji nonto wande tu nono tukada tukiona kanyaka kuno kaende tuchokera tukada tukia na rono rwegi uge bwa mwende idhile oradirite nende akiare kemanto mwanya mwanyoko ni uritinguwe badirikari. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Azam TV, your favorite pay TV, just got even better. Effective 1st March 2026, we have added 5 amazing new TV channels to keep you entertained day and night. AMC Movies and Nolly Africa for the best of Nollywood movies and series. Music Box Hits and Music Box Dance for non-stop music hits and dance. And Manchester United TV for football fans. More movies, more music, more sports. All in one place.
kugwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botingana na bongi kinyabure ku aja Meru njona harua tukuthongomia na maguri jate kuinyiria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi guro yonthe yuge ebai turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuku chionthe kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaa 2 na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaa 1:30 ciogoro na chio ntuku cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaa 2 na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaa 2:30 ciogoro na ntuku ya Jumapili ni kwambiria thaa 6 cia muthenya mwanka thaa 1:30 ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Karumo TTI ni kugwata ugeni arito bonthe kire wandikithania bomei intake ata twina mathomo jonthe ja TVET ja gitumi kiritongo bionthe kuma level 4 level 5 mwanka level 6 mathomo jara tuhejanaga ni amwe na ICT and business studies, electrical and electronics engineering, building and civil engineering, hospitality and institutional management na agriculture and environmental studies level chionde. Karumo TTI eritigania West Meru County kwa Amos Junction barabarani ya Isiolo kilomita 3 kuma barabarani ya Gweta Maua. Kama mwalimu mkuu, nataka kuwakaribisha Karumo Technical Training Institute. Welcome to our institution. Nuntu bonte tonkruki turingire thimo kiri 0705636443 kana utume email kiri info@karumotti.ac.ke. Njo Karumo TTI wigwatire umenyo bwa gukuguna ntukone charujo. We will root out the rods, those who traffic in corruption and death. Hey, bro. She offered me 10 million to break up with you. I cannot take you seriously when you look like that. Hapa kama nani? Hiyo siwezi. Unataka kunigonga na msara? Nitakugonga. Nitakulipua. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Lumenonto wakwithirite tena mbere kwathanira na watu kindeto chieto mutengerio wa baraka indene ya mbunge ya Meru MC Mwenda Ithile no kitipiuria pia ni kithirikari ya Rais Ruto itambirite nendi mutaratara yo maguta yatinagoro ondinende goro yo turo nikete gwitana mbere kyongeleka kyweni onkanjira nindi yombikia kwithirite thera kia mwananchi atekanyeleke. Kwa kagita kanande ya Kenya betite na mbere kunyamara ni gwite kwa maguta nthigurune akiaria Mwenda Ithile uria ni MC wa kithina urite gitumi thirikari nene tikweja na subsidy kiri maguta gitumi ya Kenya bethira baikurukagira kagita gakomo ka thirikari ya Kenya itumba kwa a Kenya subsidies in such a time kinye thai mwankare ndo ekathire bugwe no affect mauta globally ba thirikari no ya antu subsidies na igiontu tona kinye tona Uhuru Kenyatta ikra subsidies kinya cha mutu itona ikra subsidies cha mauta President William Ruto ka thirikari yegwete sensitive omanya Kenya ndera bakumia ukauga atiri no to reduce other spendings no to reduce other things
tuhakikisha tu subsidize this fuel kenda tu reduce burden ya Mukenya. So ndenda kuria atiri mbeca ire cionthe thirikari kuthurania utonga bubuonthe tukona thirikari ni kuthurania through tax na levy na malone. Ndenda kuria utonga buri na nchi tutikona we translate in terms of development. Utonga bu thirikari tumbo butumira tu subsidize ra Kenya fuel prices kutuika mauria mauta ya kenama despite kwetha kwina issues globally yaomba kwinama bwa kuongera mcithire aruga Meru kwa mianke na toka yonete mirandi rithau tiga kimathoko jaraja gwakwa akiuga ati kona murandi jungi jura thirikari omba kwithira igikumiria gitumi bate kwa maguta subsidy akaribeta na mbere bakinya maraga bonene ya Meru utumba kona any capital development ira thirikari William Ruto ithete for the last 4 years omba kwa nirekire lami area fulani omba kwa ni athire murandi 1 billion. So issues ituguranga cha market, they are ongoing market everywhere, ni wakwa market kila mahali na mbeje cha market itukomea no mbeje cha nini cha housing itukomea no chi waka market but tukauri atri what else thirikari omba wikumire omba kwa nethete ndani ya Meru County kenda kutwika tutina mbeje cho subsidize fuel prices Mukenya akamata murio yuonde muthie MC ithire aruga Kenya kikire manthi guru ja East Africa na mauguri ja maguta ja regoro buru. Why is it that the prices cha mauta in Kenya ire uru compared na other East African countries? Bado tuina mauri ya euro ya mauta imbitochwa imbeje cha waga barabara tochwa ke mauta reto na mauri ya euro nkuluki ya other East African countries. Uganda mauta ya ikulukira Kenya yakauma Mombasa ya eta Kenya ya eta Uganda, lakini onaoka Rio ndo batina poti onaoka Rio mauta ya Kenya ya euro nkuluki ya Uganda. Why is it so? Keri podrande to shawero rea kwari etwa ni mutuge kare tuzikitandeni akaunti ya Mbunendi na Ranja Chianto barabara ya kuratho egoro kimaandamano ya kutetera chibitari ishara ibakuria nendi Kyoto kienda kibokoneka atungire nendi bauriti mabitha bauriti kureko tumaire inya kireakari mnoka itene karaba buthite maandamano yathirita mwaniki wa mushiri na kwathira chikinya. Family cia anake athatu aria mararathirwe na gukua muthenya wa igoro ni irakaira kivoto gia ciana ciao. Marauragirwe ni thigari thiini wa mururungano mwenwe ciara magiteta kuthuka na njira nene kwa thibitari ino na baria kuragire ngucanio na thigari na marikirie gutumira rithathi na nivo marauragire anake aya. Nisikia vibaya juu kijana yangu ndiye tunasaidiana na yeye ndiye ananiondoa kwa jabu. Sasa sijui nitakuwa naondolewa na nani. Hii hata sio kama hii sio serikali ya Kenya, ni kama tuko Iraq. Nilisikia uchungu mingi sana, lakini Mungu atanisaidia. Ningeenda thirikari mpotithie kumba kifoto kia mwana wakwa uria urauragirwe wanatikava makiramburagiria ainie uchiwaga tigwa guku aroiriri a ivoto cia kiumundu magikomithagia giko giki na kwenda uthuthuria wa nebenya gwikwa niguo kivoto gikorwo gikionekana. Kwa hivyo kama shirika la kutetea haki tunasema kwamba haraka iwezekanavyo tunataka huyo afisa ashikwe ili uchunguzi uweze kufanywa kikamilifu. Ni jambo la kukasirisha sana kuona kwamba wananchi wanajitokeza kudai huduma bora hospitalini badala ya kutumiwa maafisa wa health, maafisa wa afya waweze kuwazungumzia. Tunaona polisi ndio wanatumwa. Mwenari wingi atongoria ngurani ya giuteti ni meyumiriti gukumithia giko giki na baria marendekithia thigari aya a police station ino ya Ciara gukorwo makithamithwa na kuretwa engi acero. Ni turamenereria na njira nene muno gutumira vinya kwa borithi na kuratha ciana itirai na kindu irakuite no ciana andu maraumirite onthe ti ciana iraumirite cionthe ni andu maraumirite nundu wa gwitia kwira county government ya Embu ni gwite na njira ya guthondeka thibitari. Roko ni mandikire andu a IPOA na namava mithenya mugwanja iria mabatie gutuonia ati ni mosa action
kana nĩ maverithia vorithia maratumikite kana aria marekire giko giki. Enda hapo kusema wafunge hiyo police station, wote waende, sisi tujichunge mpaka tuletewe polisi ambao wanaweza kuchunga. Huwezi itikia hata kamwe. We cannot accept for a rogue police officer to kill young people that are trying to make up in life and live their own life. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Atungeri abo matora ibaurite nende utungatira karibo boya kaita karabayukyo bichi ya muinge bo bwari twene DCC wa maraka ita kamambura ya chibomwero wa mugumango masemwenda kyare chibone ndi na ureti ya kari kumwa tambaru ore ya kamberia ubatongeri Martin Mugambi na utwande toi. Aruti wira bathirikari bauritwe kuruta wira gutari kwendera kunenkanira motungata kiria karingana no gutari kwendera mbari imwe kana mbari rengi. Unastahili kuwafanyia wote kwa usawa. Hakuna huyu ni mama yako na jirani wakileta kesi, kama ni lazima uamue hiyo kesi. Nikisema mama yako ninamaanisha mtu wa ukoo wenu, rafiki yako. Kama ni lazima usikize hao watu, unastahili kuamua kwa usawa. Bobo ikuringana na munini wa kamishina Amara Eunice Wambua akiaria kiathoni gia gwikirwa nthumbi gia chibo mujero wa location ya Mugumango Masemwendwa. When the chief is appointed, it is you to respect the chief, and respect is reciprocal. You respect me, I respect you. So you respect the chief and the chief respect you. Kiatho nigike Mwendwa auritie kugwatirwa na gutirirwa na karina nkinya tongoria kenda gutigira kunenkanira motungata mara mabatiri kiria kariba location ya Mugumango. Ukiona jambo aliendi mzuri, wacheni kutuweka kwa mitandao. Ofisi zetu ni kuanzia kwa assistant chief mpaka kwa county commissioner. You are free to enter any office. Ukiona masi asikii vile unamwambia, wacha kuweka masi kwa mtandao. Enda uambie ACC wangu wako pale Gwanjao. Enda uambie DC wangu na njuni mkubwa yangu si nitamsikia. Mtandao isaidii sana vijana wetu tafadhali. Wambua akithirikiria uritia kari kugia na weteri na nkinya ichigobi otongoria bira biambiritie kuthondekwa na nkinya bira bikathondekwe kube. Hii area ya Mugumango location iko na sub location 3. Tuko na Ndunguri ambapo interviews zilifanywa last year. Mimi mwenyewe wakati niliingia, nadhani hiyo ilikuwa ni interview ya kwanza nilifanyisha ya assistant chief, na matokeo hivi karibuni tutapata, na naamini tutapata mtu mwenye anatoshea kukaa kwa hiyo kiti. Kuna sublocation ya Ngangani ambayo ndio Nkiripotera ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Maraha, Mbitagwa Martin Mugambi. Rita ni wewe Martin Mugambi nonto wandeto noto kudatwe kaira nindi gatanta kimde tochetu mo tuma didia etomorin criminal ngeto Phineas imana ndangutie na burane ndiko kare rukere kimubango ndene ya radio yetu ya 96.4 Weru FM. Ndiko na promo kare achuri chancha moka na ego akarate ona karibu na matiri batani sister na kinyama uta ya timurema nyama uta mayara gwire baba watro I think iboka tells. So now mtu na mbere atiri Lee Kinyanjui minister wa trade na Opiyo Wandayi minister wa energy and petroleum alama uta yako wa squarely nitio ntobari ubicino kya kwithirwa kama ituiritaniritie kurwa na corruption no tumiri bobo bwa mbecha na kunyanyaza antu na mantu yo kira gituma mtu wethro antu wetha we obicine isiasa menya
kwina witi na mbere then how genuine is the president? Na ndimenya kwina siasa inyeke thiu tuga witi na mbere uriti ngugi gwitira mukenya ngugi kuthithiria mukenya gututira mukenya. At the end of the day, the common denominator nteto ici is siasa, the politics icho factor ya nene aja icho gintu kira kinene aja nontu na ntuba ne kinya munye bokarania bwa bera murume turekane. Wewe weka mambo ya mtu wako kwa mtandao, wachana na wachana na mimi. Utebyo tuwitania. Ndatsinda wewe no we nandi. Kana mtu kwa tsindo remain nareko now. So it is not an issue ya kumenya who is supporting you where or mitandaoni antu no betire batumaira kinya pseudo account. They know. Mbetire kimenya matini na account 10 na account ichi comments na marito different.